Geng, Assalamualaikum, selamat petang geng. Okey geng, satu unit BRV 1.5V baru masuk geng. Tahun 2020. Yang ni dia facelift Grey dia memang cantik geng facelift. Rain dia pun lain, design baru. Ni geng, kereta ni dah complete modular body kit geng. Memang handsome ni geng. MPV car yang mampu milik memang cantik kan. Belakang semua facelift sebab yang ni facelift model ni, memang kereta on top condition kan. Kereta ni full service record dengan Honda ni kan. Memang cantik Okey, kita review dalaman dia dulu geng. Ni geng, seat tengah dia. Apa yang special kan, seat belakang tak pernah duduk geng. Owner asal tak cabut lagi geng. Yang ni 7 seater kan, 7 seater mampu milik dia ni geng. Bonnet dia stiker service record dengan Honda ada geng. Mileage dia 102 geng. Ni reverse camera pun terang Ni ada pedal shift geng, facelift ada pedal shift. Alright geng, apa-apa korang kontak aku dekat Wasabi geng Siapa nak tanya kereta ni geng, kontak aku geng. Alright, ciao, assalamualaikum.